ikanagosora naho ibishyimbo na soya, ikanavungura ibigori. Bifite ubushobozi bwakora toni ku munsi y'ibishyimbo. Byinjirira nk'ahangaha nunarebamo urabonamo ibishogoshogo, urabona ngibimo hano byinjirira ya pampu ihita izima kugira ngo amazi atamenekamo imbere. Ifite rero n'ubundi buryo, niba mwabibonye, harimo uburyo duhindura amagi, irabyikorera muri iyi control system. Imenya ngo amasaha ane yashize ngomba guhindura ngashyira ku kindi gice, andi ane ngashyira ku kindi gice, iraturuna irahindukiza nta muntu uhageze. Indi tekinoloji rero nababwiraga ya machine learning ni uko mu minsi 15 imashini bisaba ko mukorana akaraporo kugira ngo ikugezeho ibibazo yagiye ihura nabyo. Irabikubwira muri iyo raporo rero bikoherereza ikibazo, amatariki n'igihe ikibazo cyabereye. Navuye muri Rwanda Polytechnic College ya Musanze, ariko ibi ni ibikoresho byaturutse mu makoleje atandukanye bijyanye n'ubuhinzi. Njyewe ku giti cyanjye nazanye system iriya yo kuhira umuntu akoresheje telefone, ariko ibikoresho nk'ino mashini yaturutse muri koleje y'Itumba. Iyi ngiyi ni ino mashini ukuntu ikora, ni imashini ibasha kuba yahura ikanagosora. Irahura ikanagosora. Yego, ibi ngibyo bikora ku bishyimbo, soya, ikanahungura ibigori. Ino mashini ifite ubushobozi bwakora toni y'ibishyimbo ku munsi. Ni creation yanyu? Ni mwebwe mwayihinze? Twayikoze muri workshop yacu, kuko tuba dufitemo department ya mechanical engineering bakora ibintu nk'ibi ngibi. Yego, ino mashini ifite ubushobozi bwakora toni y'ibishyimbo ku munsi, cyangwa se toni ya soya ku munsi, cyangwa ibiro 500 by'ibigori. Biterwa n'icyo wahisemo. Ino mashini nk'uko ubibona ikoresha umuriro w'amashanyarazi. Urumva ntabwo bigoye, nta mbaraga nyinshi ukoresha. Bifasha abaturage bari basanzwe bahurisha cyangwa bakora kumwe, bagenda bahura n'intoki bagataha intungu zacitse. None icyiza cy'ino mashini iranabigosora, urabona aka ni akayungirizo kayo, bigatambuka. Ibishyimbo byiza bisigara aha, imyanda igasohokeramo hasi, ariko ibishogoshogo byo biba byasohokeye hariya. Urabona twa twanda tuza mu bishyimbo, utubuye, ibintu nk'ibyo. Kandi ino mashini ifite umunzani hano hasi, ihita inabapimira, inadupimira. Hano dushyiraho screen, ubundi ikatwereka ati n'umunsi wenda wakoze ibiro 800. Ubuze nk'iyi mashini mubaye muyigurisha nka gute? Ino mashini igura miliyoni n'igice. Miliyoni n'igice. Ariko urumva ikiba gihenze mu kurusha ibindi aba ari na moteri, kuko niyo ituma ihenda cyane. Imashini kwa bravo, mwakoze igikorwa cyiza pe. Ino mashini irahura ikanagosora ibishyimbo na soya, ikanavungura ibigori. Bifite ubushobozi bwakora toni ku munsi y'ibishyimbo. Byinjirira nk'ahangaha nunarebamo urabonamo ibishogoshogo, urabona ngibimo hano byinjirira angahe. Igomba gukora ibiki? Indi no tekinoloji kumushyiramo amagi, dushyiramo amagi, noneho akazi mukayitekera iyo minsi yose, akavamo inkoko. Iyo rero imashini igize ikibazo, iyi ijya amagi 300. amagi 300 tugurisha miliyoni imwe.
iyi rero igize ikibazo kijyanye n'ubushyuhe n'ubuhehere birimo imbere, bikaba ngombwa ko ubundi yo ubwayo ibi biregiretinga ikavuga ngo bwabaye bwinshi ndakuraho ibiri gutuma ubushyuhe bwiyongera cyangwa se biri kugabanuka ndabishyiraho, ariko iyo habaye ikibazo noneho navuga kiri mekanike igashya, yo iraguhamagara kuri telefone, irabanza ikakoherereza mesaje nyuma y'iminota 2 ikaguhamagara, bari uburyo bwo gukonfirima ko ibintu yakoherereje wabibonye. Franchement ni tekinoloji nziza cyane. Mufite rero n'uburyo bwo kwinjizamo amazi, amazi yo yinjizamo bitewe n'akenewe. Yego, abari bireba ahangaha. Kuri kamera. Okay, nice. Nukuri birashimishije kubona ibintu bikorerwa mu Rwanda, rero dushaka kumenyekanisha ibintu ko tutagomba kujya kubishaka hanze, ko bikorwa n'abanyeshuri n'abajene bafite tekinoloji yo mu Rwanda. Ni ubuntu bikomeye. Urakoze cyane. Amazi yinjirira ahangaha akajya muri rataka wabonaga hariya. Yego. Tukajya tugenda dupima revo y'amazi yamaze kugeramo. Okay. Ni 5%, 50%. Iyo bicanye bihita bigaragara. Ngubu nimba uri kubibona hari kwaka akangaka. Yego. Akangaka kari kwaka kubera ko ni munsi ya 5%. Pampa ishyiramo amazi bigomba kubiri kwaka kugira ngo ishyiremo amazi. Ukagenda azamuka n'ibigera ku 100%. Ya pampu ihita izima. Okay. Kugira ngo amazi atamenekamo imbere. Yego. Ifite rero n'ubundi buryo niba mwabibonye, harimo uburyo duhindura amagi, irabyikorera muri iyi control system. Imenya ngo amasaha ane yashize ngomba guhindura ngashyira ku kindi gice, andane ngashyira iracuruna irahindukiza. Nta muntu uhageze. Wow. Iyi tekinoloji rero nababwiraga ya machine learning, nuko mu minsi 15 imashini bisaba ko mukorana ka raporo kugira ngo ikugezeho ibibazo yagiye ihura nabyo. Irabikubwira. Irabikubwira. Muri iyo raporo rero bikoherereza ikibazo, amatariki n'igihe ikibazo cyabereye. Yego. Kugira ngo ikibigira ngo igusabe ni ukugira ngo utazayibaza umusaruro kandi hari ibintu yakubwiraga gukemura utarabikemuye. Amakosa akaba yawe. Amakosa aba ari ayawe. Kandi byiza cyane. Urakoze cyane kudusobanurira. Nawe murakoze. Ni irihe shuri? IPRC ya Tumba. Okay. Ya Tumba? Tumba, mu karere ka Rulindo. Okay. Thank you so much. Si ibyo gusa, yenda n'ikindi nabwira abantu ndaba baduteze amatwi, ibi ngibi turanabyigisha. Muranabyigisha? Turanabyigisha. Njye nasoje kwiga ahita nkora kampani mfasha abantu mu buzima busanzwe, abifuza kubyiga, kwihangira imirimo. Umuntu yakubona gute se? Wamamagara. Turafata nimero yawe. Business card cyangwa nkabandikira nta kibazo. Yego. Turafata nimero yawe. Okay, nta kibazo. Okay, thank you. Urakoze cyane. Twamwiki? Nitwa Emmanuel Bizimana. Yego. Ni company yawe? Ni umuyobozi wa company Rowa Company Limited. Yego. Duhinga urusenda tukanarwongerera agaciro. Yaratunganye. Yego. Ugakora transformation. Yego. Yego. Dukorera iburasirazuba. Okay. Dukorana n'amakoperative n'abahinzi ku giti cyabo. Yego. Twatekereje kongera agaciro ibintu bijyanye n'urusenda bitewe n'ukuntu rumwe na rimwe rubura amasoko. Dufite abahinzi bahinga habanero, uruba rwita habanero, uruba rwita baja, uruba rwita teje. Urusa si ruriya rwumwe? No, biratandukanye. N'amasoko aratandukanye. Yego. N'uru bifite amasoko mu Bwongereza. Urunguru barujyana ari icyatsi kibisi. N'urunguru barujyana rumeze gutya. Rero rufite isoko, rufite isoko mu Bushinwa no mu Buhinde. Barujyana rwumye. Mukarusya mugoheza gutya nyine bakisera. Rero twe twatekereje no kuba twarwongera agaciro mukarwisera. Tukarwisera.
n'urunguru rero tujya duhura n'ikibazo kinini nicyo gikomeye hano mu Rwanda kigoranye ku rusenda rwa badaye. Yego. Bararujonjora kubera hanze bakunda urusenda rurerure. Yego. Hari ziba ari ngufi izigonze ntabwo bazifata barazisotinga. Iyo zisotinze zisigaye zipfa ubusa barazimena. Yego. Mwebwe mutekereza kuzikoresha kuramo powder n'uru rwa sauce. Okay. Kandi twasanze ari urusenda ruryoshye cyane. Na hano rurakunzwe nibwo abantu bari kwirira. Na hano dufite urwo turya hano bose nibwo birira. Okay. Rero dufite n'uru rusenda turukora muri sauce deja. Ni paste. Yego. Paste nakagura gute? 5. Ariko ntabwo rukaranze nta mavuta arimo nta bindi nta zindi ni urusenda n'umunyu gusa. Okay. Noneho iyi ndi paste dufite ibikaranze. Yego. Yego. Dufite na oyiro urusenda rwa oyiro ari kuru. Yego. Ruriya rwa stili rw'akabanga kwa. Rumeze nk'akabanga. Yego. Dufite n'urundi wa sauce urunguru. Ntabwo dukora muri uru. Ukuvuga ngo urusenda nkuru uretse inkondo ivaho tukajugunya. Ibintu byose turabiprosesinga. Yego. Ni byiza cyane. Dukuramo oyiro. Nkuru nangahe uru? 1000. Uru ni 5. Aka ni 500. Mbafatireho kamwe. Reka mbafatireho. Merci beaucoup. Kamufinikire. Naho urunguru rugura gute? Uruhe? Narwo ni 1000. Dushyiramo ibintu bishobora kugira n'umuntu akamaro ku buzima. Piriprimanga, ibirungo byose dushyiramo. Na turi kubona tumeze gutya ni piriprimanga. Na nuza na romari turayumisha tukayisya nayo tukayishyiramo. Murakoze. Ni ibikorwa byiza cyane. Natwe tugerageza kumenyekanisha abantu bakora ibintu byiza, ibintu kandi birimo creativity bikangurira n'abandi bantu uburyo bwo gukora. N'uruguru uru rwateja narwo wararusotinze. Grade ya mbere ijya hanze ariko iya kabiri hari igihe usanga ibuze isoko n'iki. Abatari ugiye kumera nka paprika. Bigiye kumera nka paprika kenshi bayikoresha nk'amapwavuro. Ariko uru ni urusenda kandi abantu benshi bari kuzikunda kubera ko urusenda rubura rurinda kanseri. Rurimo amavertu menshi. Yes. Okay. Murakoze cyane. Mani baho umugisha.